Hi, ibyo ugiye kubona bigoye gutekereza cyane. Wumve yuko niyo hatagira ikintu gikorwa na kimwe mu Rwanda, intambara iraje, kandi buri wese mu Rwanda ni umukandida w'intambara. Iyo Perezida Tshisekedi avuze ngo u Rwanda nirwongera kuntera bakarasa mu gihugu cyanjye, nzegeranya inteko z'abadepite na senateri basaba uruhushya ndekarara intambara mu Rwanda. Ubugome bwa Perezida Paul Kagame, famiye zituba evacuwe, bayijyane bayizamure vana aho ngaho, ubundi twebwe Rwanda rugufi basigare. Gusa yamusubije provocation, yarongera abatera, arangije ntabwo birambiwe, atera n'ibindi bihugu byose, Tanzania atera Uganda, atera ahantu hose, atera mu Burundi. Igisubizo ni ikihe? Nuko abayobozi b'igihugu nabo bagomba kugira ikintu bakora. Ubwo rero perezida amaze kugira ubwoba atangira avuga ngo tuzarwana nta cyo guhomba, ni ukuvuga ngo amaze kwemeza ko ashaka kuzana intambara mu Rwanda. Urabireka ukabirebera cyangwa ari icyo ukora? Mwangiye ahekanye niyo ngabo, bahaye ikaze kuri video y'uyu munsi ivuga uburyo warimbura Kagame na systeme ye yose ugasigaza abanyarwanda. I hope yuko perezida ari ready. Let's go. So when the president crossed a red line, now hakurikiraho iki? A big time resistance, aho abaturage badashobora kongera kwemera gupfa anymore, ahubwo bagomba kugenda n'abayobozi b'igihugu. Twatangiye ku mwanya wa mbere, ukuntu warimbura inzu ya Perezida Kagame abamo ituye Gacuriro. Uvuga ngo iyi nzu yubatswe mu buryo bw'ubusambo, kubera ko abaturage babagaza Gacuriro Kinyinya barabasenyeye mu Kiyovu, barabatesha mu Kiyovu bimukira mu Kimicanga, barabatesha mu Kiyovu bimukira muri Banyahe, n'ubu baracyabirukankana. Aho bigezeho batangiye kubaka amazu yabo. Ikibazo wabaza ngo Perezida Kagame inzu yaguze nande? Ubutaka bwanditse kuri inde? Iyi nzu rero akunda kubamo, the coordinate yayo ngiyi. Uko bigenda kose, ushaka gutera u Rwanda ntagomba kwica abanyarwanda, ahubwo iyi nzu irimo Kagame, irimo umuryango we, abashaka abantu bahora bicana, abantu bahora batunzwe no kugambana, abagome. Cyeka n'ibitandukanye nawe bari aha ngaha. So ugumye kuzuminga tubona location n'ama longitude n'ama altitude kugira ngo ubibone neza. Dore ni umusozi. Uyu musozi yaragiye aha ni muri village mu mudugudu witwa Vision City cyangwa Vision 2020. Inzira aha ngaha niho ngo yarakabye umusozi wose. Wari perezida w'u Rwanda, perezida ufite amamiliyari, ariko akaba ari umuntu gisahura n'inzu. Yakira ingaruka rero z'ibyo ashaka guteza muri Congo. Inzu iri aha ngaha, iri aha ngaha, uko nayibonye kuri view, iri aha ngaha. Ni ukuvuga ngo turashaka uburyo twarimbura ino nzu ya Kagame, ariko ntihagire umuturage n'uyu n'umwe w'u Rwanda ubigenderamo. Umuntu ushaka intambara muri Congo, ushaka intambara muri Tanzania, ushaka intambara mu Burundi, akwiye gusubizwa intambara iwe mu rugo, iwe mu rugo. So tujye kubikora gute rero? So this is the coordinate. Kagugu. Uvuga ngo indege iramutse iturutse aha ngaha, indi igaturuka aha ngaha, igaturuka ku Kacyiru, igaturuka kuri Ambasade ya Sudani, iyi ni target yaba detected. Isigaye ni ukuyirasa inzu ya Kagame. Let's try. Numva uko bimera. Hi, General. I have arrived to the destination.
Yes, the coordinate is activated. Under Command General, allow me to bring down the President Paul Kagame residence house located at Gachoriro. Permission allowed? Thank you, sir. Done, sir. Evacuate. Yes, sir. Now, President has more than one house, so ashobora kuba ari mu Kiyovu wenda. Location ngiyi hafi na za Saint Michel Cathedral. Iyi nzu ihora irinzwe gutya, irimo perezida uri umugore wiwe. Ubu ngubu bose biyemeje kwicisha u Rwanda. Ntabwo bashaka kuvugisha ukuri ko intambara igiye kuza. Bagize ubwoba. Paka abaturage miliyoni z'u Rwanda bapfe, bo bamaze guhunga n'imiryango yabo. That can never be happen anymore. Ntabwo bizongera gukunda bino bintu. Reka. So, location iri hano. Aya ni amazu ahora harinzwe. Ako this time bagomba kuharimbura. Kuko ntabwo abanyarwanda bakemera gupfa kuri aba bayobozi babi nk'aba ngaba. So the coordinate is here. The coordinate is here. Whether you target this house, cyangwa targeting ino house, ino nzu, cyangwa ino nzu ubifite mu biganza byawe. Ntabwo dushaka abantu baturi hano hafi Marriott Hotel bagira ikibazo. No, abagomba kugira ikibazo ni perezida, umugore wiwe, abana be, abantu nk'abo ngabo badashaka guhagarika ubwicanyi bwo muri Congo, barashaka gufata abakongomani bakabagira ubusa, kandi abakongomani nabo ntabwo bazicira, bazasubiza. So coordinate ngizi. Indege ishobora guturuka yereka ikamanuka kuri target, igaturuka kuri University of Kigali ijya kuri wa musozi uri hakurya, cyangwa igaturuka kuri University of Rwanda izamuka hejuru, igaturuka kuri Kigali Pele Stadium icurika. So it's time to bring down this house. General, under your command, allow me to destroy the President Paul Kagame residence house located at Kivu. Permission allowed? I make sure I try again. Yeah. Let's go one more time. Ku nshuro ya gatatu, ikintu kigomba kurimbuka ni urugwiro. Inzu Perezida Kagame akoreramo. Iyi nzu ni ikorerwamo ibibi byose. Abantu biyemeje kwica abantu, badashaka gukorera igihugu, ahubwo bakorera inyungu z'agatsiko kamwe. Badashaka kumenya ko Perezida Kagame afite amakosa muri Congo, ashinjwa jenoside muri Congo, amaze kwica abakongomani miliyoni 10 na zingahe. Ubwo ngubwo abakongomani ntabwo bashobora kudusubiza ngo bice abanyarwanda, kandi abafite ibibazo ari perezida w'u Rwanda n'urugwiro rwabo. So this is the location, right? Kugira ngo ibone zoominze, ni hanini cyane, bakabeshya ngo nanga kandi ani kuri gate. Abari abasirikare nabo cyo tuvugana nabo. Bo dushaka ni bano batwicaye muri zino office. Abayobozi bakuru abangaba bose. Bose barangaha. Iyi ni location. So how you do it? Ni gute Perezida Kongo yabigenza aramutse ashaka gutera u Rwanda? Hari amazu mato yashamikiyeho ayose. Aya ngaya yafatiwe umwanzuro wo kwica Kizito, agafatirwa umwanzuro wo kwica abantu batandukanye. Bikomeye kugenda. Hasa gute rero? Ukuvuga ngo ni ruguru gatoya hano. Yes, ari ruguru gatoya. Bibone wenda hanini nego ni ukuzamuka hejuru ukagenda ukagerera hejuru. Tujye kurikiraho
indege iramutse iturutse kwa rubangura Sukhoi cyangwa Apache cyangwa ama drones ikagera Gacuriro indi ikajya Sonatube indi kwa Sud byanze bikunze hari icyo bakora. So General Tshisekedi, the Commander-in-Chief of the Democratic Republic of Congo, allow me to destroy the office of residency of the President of Rwanda, located at Kacil. We have the coordinate, the target detected. Allow us to hit the target. Mission allowed. Roger that. So we are done. Come back to the base. Roger that. Okay, now the next big enemy of Congo is the Ministry of Defense, located at Kimihurura. Iyi nzu rero ukuntu bayirimbura, iyi nzu ipangirwamo kujya kwica abasirikare ba Congo, iyi nzu ipangirwa kwicamo abasirikare ba Simon, abasirikare ba Colonel Rutayisire, abasirikare ba Gisa Rwigema. Izi zose nk'izi ngizi zijyamo imipango yo kwangiza umuryango, kwangiza ibintu byabo, twica Jacques Musemakwere, Papa Junior, kwica abantu bose barangiza bakajya kurwana muri Congo bakica abakongomani. We have two ways. Dufite headquarter, tukagira n'amabase ari ku ruhande y'ishamikiyeho. Iyi ni view y'indege. Zoom nini. So Congo, I think you are interested to know where to shoot. Iri baba ukarimanura, iri baba ukarimanura, iri baba ukarimanura, iri ngiki ukarimanura. Ariko this is not enough. Ahangaha Mubaraka Muganga ntabwo yafata indege, agomba iki kibuga tugomba kurimburwa kuko ntabwo tumenya ko ashaka gufata indege ngo ahunge. Intambara bashaka basange muri kino kizu. Abo bose baranga badashaka guhagarika intambara, abajepe baki bose. The target is identified. Hasa gute ku ruhande ni nano hirya gato muri iri shyamba, inzu ngiyi ipangirwamo kwica, inzu y'abagome gusa. So byagenda gute? Indege ishobora kuza ikarodinga tusa Kiyovu, Kacyiru Mountain, indi igaturuka Gikono Mountain, n'andi igaturuka Gisimenti. Yes, sir. Under your command, we have arrived at Ministry of Defense, located at Kimihurura. The coordinate is well written. The target is detected. Allow us to bring down the target and the base. We are sure that the chief defense, General Muganga, is there. Landing forces chief Nyakarundi Defense is there, and all our enemies are there. What do we do? Under your command, allow us to destroy them. Mission allowed. And sir, should I destroy to the ground? Yes, sir. Mission completed. Now it's time to return to the base. Yes. Hagakurikiraho the police headquarter. Police headquarter iri ahantu hanini cyane ku buryo kugenda kose ni hanini. Ahangaha n'uwo abaturage banga intambara za muri Congo
imigambi yo kubafunga icirirwa ahangaha, imigambi yo kubarigishtisha icirirwa ahangaha, imigambi yo kubahungabanya, kubatwara amafaranga, amamoto yabo kuyatwara bakayabika ahangaha, imodoka bakabika ahangaha, bakabaca amande. Uko biri kose Tshisekedi, uramutse urashe iki gipolisi kimeze gutya, kuri njye nta kibazo, kuko aba ni abagome, ntabwo bashaka gukora mu nyungu z'abaturage. So how we do it? There's a coordinate, hari coordonnées, latitude, longitude. You can never miss a target. Bezos is identified. Na headquarter identified. Ku ruhande asa gute? Dore ni muri ibi biti imbere mu bapolisi aho yashinzwe umutekano, bateza umutekano muke mu baturage. Niyo target. So if Suko is coming from Kimihurura or Revero, Gisozi, Kinyinya, yes, birashoboka. Yes, birashoboka. How we do this? Sir, under your command, allow me to bring down the police headquarters located at Kachil. Yes, I have the target detected. The police base is detected. Yes, the coordinates, they are well roaded. Missiles, they are well launched. Under your command, allow me to bring down the headquarters. The mission allowed. Thank you, sir. Should I go back? Yes. Return to the base. Now, the next, icyakurikiraho ni ibiro bya Premier Ministre biri mu Rugando. Premier Ministre usinya mu izina rya Perezida yarwara ntamusimbure. Uyu Premier Ministre nawe ubwo arananiwe. Akaba ari kumwe na Minisiteri y'ibikorwa remezo ishinzwe gusenya ibikorwa remezo bya Kongo, iby'ikindi gihugu ikareka iby'u Rwanda, na Minisiteri y'Ubutabera ifunga cyuma wagombye kuvuga izi nkuru zitabazi zihagarika bino bintu, igafunga idamage ubwo uvuga ati muhagarika bino bintu, igafunga Rashid ushaka kuba Abanyarwanda bungu bumwe. Ibi byose they are not here for good, ntabwo ari bakora urutuge rw'u Rwanda, ahubwo bakorera agatsiko kamwe, Kagame Paul system. So how we do it, ko tubikora, we destroy down this house. Kubera ko inzu ni ipangirwamo imigambi mibi, imigambi yo gufunga abantu, gucira abantu imanza babereye, babogamye, impamvu zo kurimbura ibikorwa remezo by'abandi, impamvu zo kurimbura imitungo y'abanyagihugu, bakahita ngo ni y'abantu ngo bagiye. Iyi nzu uko biri kose n'igomba n'abayikoreramo bose n'abagome b'igihugu, abantu bagomba kurimburwa. Uko byagenda ni location ngiyi, iyi nzu gatu urimbura neza, urimbura iyi Minisiteri y'ibikorwa remezo, iyi primatire ikorera ahangaha hamwe na Minisiteri y'Ubutabera. Hasa gute ku ruhande? Dore ngaha mu ruhande rumwe, iyi nzu yo turi gushaka, ntabwo dushaka ku ruhande, dushaka abandi abantu bigenga, dushaka abantu bakorera mino nzu banze bakorera igitugu cya Kagame, abantu bashinzwe kwica abandi. Inzu yegeranye n'iyi ngiyi iri hano, iyi nzu yo turi kuvuga iyi ngiyi. Indege iturutse mu Kiyovu, indi igaturuka Rebero, icyayi igaturuka Kinyinya, igaturuka Gisozi. Iyi nzu murayifite hanze, murayifite ku buryo bworoshye cyane. Kugira akorwa, if the jet is arrived, sir, under your command, allow me to bring down the office of the Prime Minister located at Rugando. Yes, the coordinates, they are well written. The target, yes, detected. Under your command, sir, allow us to hit the target. Sir, we need your permission. Sir, we need your permission.
Is the Prime Minister there? Yes, the Prime Minister is there. Is the Chief of Justice there? Yes, he's there. Is the Minister of Infrastructure there? Yes, he's there. Mission allowed. Sir, mission completed. Yes, I'm coming back to the base. harakurikiraho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Iyi minisiteri idashobora kunga Uburundi n'u Rwanda na Kongo na Tanzania na Uganda. Iyi minisiteri inshingano zayo ari guhongita abanyarwanda bahunze hanze. Iyi minisiteri ishinzwe kuorganiza abajya kwica abanyarwanda ba hanze. Iyi ntabwo ari minisiteri ikora mu nyungu z'u Rwanda, ni minisiteri ikora mu nyungu za Kagame. Abangaba badashaka kugira kumva inshingano zabo, badashaka kugira diplomasi nziza. Rero ibyo bategereje ni ibi ngibi, hamwe na minisiteri y'inganda n'ubucuruzi Unicom. Uko byagenda ni gute? Iyi nzu rwari nini, coordonnées ngizi, coordonnées ziri hano. Indi coordonnées, iyi nzu ni ukuyirimbura, ni amakompra, ni amamisire ane yihuse. Uko hasa, dore ni inzu ngiyi, inzu ikorerwamo ubugome, inzu ishinzwe kujya kwemera ko abanyakongo bicwa, inzu idashobora kuvugira, ishinzwe gukataka abazarendo, inzu ishinzwe guhungabanya umutekano wa Kongo mu izina ry'ububanyi n'amahanga. Ukuntu byagenda, suko iramutse iturutse Kiyovu ikamanuka, indi igaturuka Irebero ikazamuka, indi igaturuka Gisozi ikamanuka, indi igaturuka Kinyinya ikazamuka, birashoboka. Sir, under your command, allow me to bring down the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation located at Lugando. I assure you there, yes. Is everything fine? Yes, everything's fine. The coordinates are sure written? Yes, they are sure written. Have you identified the target? Yes. Is General Kabarebe there? Yes, he's there, sir. Is the Minister Vincent there? Yes, they are, sir. These are our enemies, our threats. Under your command, I'm allowing you to bring down the Foreign Affairs and International Cooperation against Uganda. Mission allowed. Clear, sir. Return to the base. Thank you. Harakurikiye inteko nshinga amategeko y'igihugu. Inteko nshinga amategeko ishobora gutora amategeko hana avana umuyobozi ashira umuyobozi Kagame. Inteko nshinga amategeko ishinzwe kwica amategeko yo kwiba abantu, kubatwara ubutaka, kubambura, kubatesha umutwe. Inteko nshinga amategeko abadepite batekereza ngo abantu baragahera iyo bagiye muri gereza baragaherayo, abapfuye baragapfa, abarwaye baragarwara bagapfa. Guhera iyo umuntu yagiye ntabwo cyumasana mwamufunga kugira ngo birangire gutya. Ntabwo bishoboka. Ikizu ni kinini, ikizu gipangirwamo ubugome bwose, ikizu gihindura itegeko nshinga kikaryesha kibishaka. Iki kizu tugomba kugira, nicyo kizu kigomba kurimbuka kuko abantu batuma abakongomani bapfa. Byakorwa gute? Dufite coordinate, iyi wing, iyi block ukayirimbura, iyi block ukayirimbura. Abantu bakoramo banze gukorera inyungu z'igihugu, bakora agatsiko. Ubwo nyine biyemeje gupfana agatsiko. Kuko niko bizagenda. Nese bazagenda gute ibintu by'abantu bantu. So hasa gutya. Inzu ngiyi. Bigenda rero sasa. Iyo nzu ukunda ari nini rero. Turuse mu Kiyovu cyagaturuka Curiro, Masoro cyagaturuka Rebero, waza neza inzu ibona mu mbone zawe. Sir, under your command,
I see in front of me the parliament of Rwanda located at Kicukiro. Yes, the coordinate is written. The bombs are ready. The target is detected. Sir, General, under your command, allow us to bring down the parliament of Rwanda. Is Donatille there? Yes, she's there. Is all deputies there? Yes, they are. Is the senators there? They are. Is there? Yes, he is. These people, the mastermind behind the genocide, they should all be held accountable. And under my given the law, I'm allowing you to bring down the parliament of Rwanda located at Kicukiro. Thank you, sir. Mission successful. Yes, I'm coming back to the base. So, inzu yateje ibibazo niyo bagomba kurimbura. Yes. Iyi nzu ishitwa Rwanda Investigation Bureau. Iyi ngiyi ishobora gutuma abaturage batajya kwigaragambya, batamagana akarengane. Iyi nzu ishinzwe, niyo nzu abantu bacamo bajya gupfa, bajya kwicwa, bajya kuburirwa irengero. Iyi nzu yakozwe kugira ngo itororeze abaturage b'u Rwanda. Iyi nzu ntabwo yagumya kuba ihari. Iyi nzu niyo ishobora guhungabanya abaturage bose biyemeje kwanga akarengane kabera muri Congo. Ubwo rero ko ari bahisemo kubigenza, iyi nzu igomba kugenda. N'abayikoreramo bose yakoragamo umurenge wa Remera ufunga abantu, none n'ingira yacyafunga, bagomba kugenda bigenza icyaha, inashinja n'ibyaha byose. So inzu ngiyi, iyi ni inzu igomba kurimbuka nta muturage n'umwe upfuye. Yes. So the coordinate ngizi, iyi nzu ngizi hano longitude na latitude, coordinate isa gute aho ngaha, ni muri ibi biti. Iyi nzu iri hano ishinzwe kwica abantu, ishinzwe kuniga abantu, ishinzwe kurenganya abantu, ishinzwe kwataka umuntu wese ugerageje kuvuga ubutegetsi bw'u Rwanda, ishinzwe guhungabanya umutekano. Dore iri ahangaha muri ibi biti yihishemo muri twa tuzu twabo dutoya. Indege iturutse Kivu yazibona neza, indi iturutse Rebero ikazibona neza, indi iturutse Kacyiru Mountain ikazireba neza, indi iturutse Masoro zireba neza. Yes. Iyi nzu niyo Nyamirwa Gerard, ni hano bamwiciye munsi, amaraso y'abakurikirane. Inzu barashidi bagiye bajyamo ntibongeye kugaruka, bagacanga bakomeza gufungwa. Izo ngizi. Sir, under command, allow me to bring down the Rwanda Investigation Bureau headquarters located at Kacyiru. Everything's under control. The target is detected. Allow us to the target. Is it Thierry Murangira there? The doctor? Yes, he's there, sir. General Unga is there? Yes, he's there, sir. Everyone from the gang, everyone whose role is to kill and threaten the lives of Rwandans, they are all there, sir. Under your command, allow them to bring them down. Me, as a general, I allow you to bring down the Rwanda Investigation Bureau. Mission. Roger that. Thank you, sir. The mission accomplished. Okay, I'm coming back to the base. We cannot forget one thing. Now twakibagirwa. Televiziyo, radiyo Rwanda y'igihugu bishinzwe propaganda, bishinzwe byogeza intambara. Buri makuru M23 ngo yivuganye, M23 ngo yisubije, M23 ashaka abanyarwanda ngo barashaka. Iyi radiyo televiziyo Rwanda aba bogeza intambara, aba nabira basanzemo, aba nabira basangamo, ndabasangamo ibyo bashaka. Abantu bagomba gupfa, abagome, abanyamakuru bagome, abanyamakuru bagomba kubibazwa ibyo byose bakora. Dore ngaba inzu yabo ngiyi.
coordinating his. So yanze iri ahangaha. Indi ngiri hano. Isoko iturutse kwa Rubangura, isoko igaturuka Sonatube, indi igaturuka Curiro, indi igaturuka Croix du Sud. Dore bafite radio televiziyo Rwanda by'ibiranga. So, it's time to destroy the Rwanda Broadcast Agency, the national and television and radio located Kacyiru. Under your command, allow me to destroy this propagandist #1 radio. Yeah, allow me, sir. Yes, Cleophas Varela is there. Yes, Juba Robert McKenna is there. Yes, Ingabire Egidia Bibio, she's there. All propagandists are there. Yes, sir. Thank you, sir, for the order. So, mission accomplished. Radio televiziyo 1, televiziyo idashobora kuvugira abaturage, televiziyo ibogamira uruhande rumwe. Iyi televiziyo yaje ije guhanganya umuturage w'abanyarwanda, iyi televiziyo ibeshye, iyi televiziyo idashobora kuvuga abanyarwanda ngo muri mu ntambara mwitegure. Iyi televiziyo ifite abapropagandiste ikabaha umwanya ikima bavuga ibintu. Iradiyo idashobora kuvugira n'ubu biha ibindi, idashobora kuvugira cyuma. Iyi televiziyo idashobora kugira gute? Iki nicyo gihe ngo aba batipe ibyo bakora bazabibazwe, abagome babeshya. Dushobora kuba abakongomani bari gupfa, dushobora kuba ko leta y'u Rwanda itera Kongo bakabeshya bakagira ubwoba, none bagiye kubasinyira n'ibyabo bose. Rega ibintu bibi. Coordinating easy, longitude and latitude. Inzu iri hano. Dore inzu ngiyi. So, turutse Gisozi, wayibona turutse Kacyiru, turutse Gishushu, turutse Gacuriro, ufite uburyo views zose zo kuba warimbura ino nzu hasi. Under your command, allow me to bring down the television and radio 1 located at Kacyiru. Yes, the target is detected. The missiles are ready. Such a #1 propagandist radio that does not dare to care about Rwandan lives. All they do is just make money and make jokes out of people's life. Let us bring this down, this TV1 Rwanda down. Yes, roger that. Under your command, I'm going to do this. So, TV1 down is down. The #1 propagandist is down. Rwanda Broadcast Agency is down. Rwanda Investigation Bureau is down. The Parliament of Rwanda is down. The Minister of Foreign Affairs and International Cooperation is down. The Prime Minister is down. The headquarters down. The Minister of Defense is down. The President of Rwanda Residence House is down. The Office of President is down. The President Paul Kagame Residence House is down. This is only possible when the president crossed a red line.
Hi, ubonye ino video kugeza aha ngaha biteye ubwoba, right? Birasuzuguritse kuba mfata video ndi kuvuga ngo babarimbure u Rwanda. Perezida w'u Rwanda ashobora kumva yuko abanyakongo babaye imyaka 30 bica kega abanyarwanda twamenye, ariko abanyekongo wa crossing the red line, kandi any provocation ukora uzakenera revenge. Rero ntabwo bashobora kwica umuturage n'uyu n'umwe, umusivili, umuntu utazi n'ibintu biri kuba hejuru y'inyungu zimwe, inyungu z'abantu bamwe bahembwa miliyoni imwe, miliyoni ebyiri, eshatu, enye, ariko dushobora gutekereza amenye yuko bashaka kwicisha rubanda rwose rusigaye. We cannot allow that, we will never. Rero ibi ni bikeya. This is the warning to the president. N'izindi target zose ndaza ku identifying all of them. Ubundi mbereze Congo, mbereze Tanzania, Uganda, Burundi. Nibumva bashaka gutera u Rwanda, bazatere mwebwe muteshe ikibazo, ariko ntibice abaturage b'u Rwanda. Thank you.